in pulai mentana gospel jong Lukas kelong basipo kerkot ke bakatsan paro Kapernam ye gabala kentiu shadow beneng on penherno arsut ken ye pa hado Hades kaniga jo dekot kadon haga gospel jo Matthews ke bangi la de pulih jing syah long bakhat wei kadkot ke bar pulai kapoong Matthews kumne ye pa ke pernam ke wala kentiu shido bene on penher pa shido dujok mentapat hau Lukas kedai ke jo dekot kong kumne pa ke pernam ke wala kentiu shido bene on penher arsut kenya pa hado Hades kamul kumne kejuk ke ketin kijuk ki nong pen kela ye ka Bible kasi kejuk ke Bible haga tiger dekot hau Matthews ye kijuk dekot ki pen kela dujok mentapat ki klem pen kela so ye ni ketin ki ye ka bakan ne Hades haga juk ke Bible beso Ibrahim kijuk ki nong pen kela kijuk dekot hau Matthews ki ong dujok hang nepat ki klem ong so dujok ki e ka bakan ne Hades mentapat ngin pule naka nega batmai ka biasa batmai hang nong basipo Lukas khot khatsan ko ong pat ya pa ko Kapernam hatu pakwa bat kentiu le de shiru beneng on bread ya pa shatbian shat dujok kanipat kebathamai kong on berada pasha dujok hau Matthews ro kade dujok hau Lukas ro kade dujok ki kenten ki de kijo ki nong pen kela ki de kijo bat kalong thik kum gospel Matthews e kani keten Hades ki pen kela ka dujok kanipat kabarem ki klem pen kela ka dujok ha Lukas sipo kasan Handai le pikir mau part ke gospel jo Matthews biang no makan riu khot bakhat pra keni ko ong wat ki kherdop ke dujok ki nam la eka keni pat ke batmai ko wat ki kherdop wat ka jinyap hi kamla ban yang persya ye ke balang kemud kat kum Matthews kan riu khat pra hagani ke biasa batmai ke Hades kedai ke jingyap ke nepat ke Hades kedai ke dujok ngam ong bangan ong epi ke Hades ngasu pule pi ne ke Bible paper ngan peni pi kumno ki pen kelai ni kitin Hades kena pini pen kod hi haga bisai bathamai ko ong ke jingyap haga berim ko ong ke dujok hai bade baru Matthews kan dekat prak re mentapat haga bathamai ki ong paga pernam ya bala kentiu shido beneng on penher pa shido dujok mentapat hang ne ki klem ong shido dujok ki ong ki ya paga pernam bala kentiu shido beneng on penher pa sha Hades mentapat ki klem pen kelas shido ktin ki ka bakan ne Hades lada pipule lay ya kan lada pipule ke Bible pareng ke begerteng King James version kenega de Bible pareng ke ktin Hades kamdon ha ne ke Bible amdon ke ktin Hades haga King James version lada pipule Bible pisupule ke King James piram pule ki we ke Bible pim tip bagadon kum gota ke ktin bakhot Hades lada pipule iga King James Bible kamdon ketin Hades kemud kat kum the King James Bible umdon Hades now iga ne ketin Hades kadon kum bakhat wai sin ha Bible ro ka wai kadon tang testament of thamai namar ketin Hades kadai ketin Greek kamdon testament brim namar testament brim kadai ke bala tho ha ketin Hebrew hagani ke berim ke biasa berim ke Bible Protestant jongi hagani berim
ki translate ini keten Hades naga kharwai sen ki translate ini keten kum ka dujok sausen sausen ki penkelai ini keten Hades syaga dujok kenepat ke bathamai ki penkelai ini keten Hades nagi kharwai sen ka penkelai ini keten kum ka dujok kumba lai sen kene ke berim ke nagi kharwai sen sausen ke penkelai yaga kum ka dujok san sen ke klem penkelai ini keten ke ka bakan Hades san sen manta sa artli sausen ke dujok san sen ke Hades ke klem penkelai ini keten khandai manta bahasa sa artli namar khatwei sen ke pau testament uthamai shisen pat ke penkelai yaga ni keten Hades shisen pat ke penkelai ka kum ke jingyap but shisen ke penkelai shisen pat ke penkelai ni keten Hades kum ka jakashong ruyap shisen ke penkelai ni keten Hades kum ka jakashong ruyap ke ni keten Hades ke ni ke biasa berim ki penkelai ni keten Hades sya ka jakashong ruyap shisen kemut menta kharwai tali sausen ke dujok sansen ki klem penkelai keten ki ka bakan Hades khandai la don khandai hang ta nang ta shisen ki penkelai ka kum ke jiap shisen pat ki penkelai ka kum ke jakashong ruyap so ke Hades kat kum ni testament kat kum ni biasa berim ke Hades kadai ke dujok ke Hades kadai ke Hades ke Hades kadai ke jiap ke Hades kadai ke jakashong ruyap habaong ke jakashong ruyap kam dai dujok namar boro ubayap boho babeim ya gatal khot jakashong ruyap habong jakashong ruyap kam dai ke jakashong nong pop kadai ke jakashong jong kibri bayap so ke Hades kadai ke jakashong jong kibri ki balayap bat bohok bat bepop ya gatal khot Hades ke jakashong ruyap shisen ke pau hagni bisa berim jakashong ruyap ya kadon haga kitab jipen pau la thok no sia kadon kitab jipen pau no menriut khot bapra ki penkelai ni keten kum ke jakashong ruyap haga kitab jipen pau kono menriu ke dekhot ke bapra tangan pulipi sengap ngan pulipi ni notes jangan nang tangan ngan ngin senge nagi kharwai sin ngan pulipi na ki lightly ki Bible kasi ke barim ke bathamai bar ke Bible je ke balang roman Katolik Bible kasi Matthias kharwai pelai ke kasi Bible barim kane ke penkelai ye ne ktin yegni ktin kum ka dujok ho Matthias kharwai pelai dujok haga khasi bathamai dujok haga Bible jongka balarman Katolik dujok haga bede bat Matthias kan dekat pra kani ke bat rim ka translate dujok kani bathamai ka translate jingyap ka Bible Katolik ke ke translate dujok Lukas cipo kasan kabang ipuli hagani video menta kabang nangle hagani video menta hagani ke bathamai ke ka bakan Hades hagani berim ke ka bane Hades haga bathamai ki translate ka kum ka dujok haga jong ka balarman Katolik ro kadai ke dujok haga kam je apostol konong ban ar ke khot ke gospel Lukas konong ke bakhan riu khot bar palai
Hagani bathamai sorry hani barim kade ke dujok hagani ke bathamai kade ke Hades haga Bible jong kebelarman Katolik kade ke nyamra kade ke tu ke dujok botu ruspa ulete uska ke pars tu ke kanas pa ruspa bolos ros hagani ke barim ke ong ulet utu ruspa ulet sya dujok kani pat ke bathamai ke ong ulet sya Hades ke Bible jong kebelarman Katolik ke ong ulet sya nyamra Lukas kan riwar palai kam je apostol nong ba ar gat kor punyo hagane ke rim ka e ka bakan Hades hagane ke bathamai ke ke perthai ke bayap haga Bible Katolik ke ke nyamra kam apostol nong ba ar kor huai biang hagane ke rim ke ke Hades hagane bathamai ke perthai ke bayap haga Bible Katolik biang ke nyamra ke Stephen Kong nong koren nong ba khatsan gat khot ba san bosan hagane ke berim kade ke jingyap hagane ke bathamai ro kade ke jingyap haga Bible Katolik ro kade ke jingyap kitab jimpen Paul no menekong khot khat fra hagane ke rim kade ke dujok hagane bathamai kade ke perthai ke bayap haga Bible Katolik kade ka nurok lene ke nurok ke ksau haga kitab jimpen Paul no menriut khot bapra hagane kade ke jakashong ruyap hagane ke bathamai kade ke Hades ha ka Bible Katolik kade ke nyamra hagonong ba arpot khot bakhat lai kane ke berim kade ke Hades kane ke bathamai kade ke perthai ke bayap ka Bible Katolik kade ke nyamra hago kitab jimpen Paul no ba arpot khot bakhat sao kane ke berim kade Hades sorry kene ke berim kade Hades kene bathamai ro kade Hades Bible Katolik kade nyamra so penipi mentang la dep ong pi kat nusin ke translate kene ke berim ke translate yang ni tin Hades sausin gum de jok sansin ke e ka bonnet Hades shisin ki translate ka kum ke jakashong ruyap shisin kum ke jingyap mentapan na kene ke berim ki translate ing tin dujok kum ba okay ngan sopek alright arsin nang ta Hades ke ka bakane laisin ka jingyap ki translate ka arsin nang ta ka jakashong ruyap nil jero ki krempan kelaktin yang ni jakashong ruyap kum ke perthai ki bayap ki trans ki pen kelai ka sausin na kane ka ktin Hades kane ki pen kelai ya kane ke ktin Hades sha ka jakashong ruyap sorry kum sha ka perthai ki bayap kum ba sausin haga Bible romang jong ka Roman Katolik nrusin ki pen kala ya ka kum ka nyamra nrusin ki pen kala ka kum ka nyamra nang ta laisin ki pen kala ka kum ka dujok shisin ki pen kala ka kum ka jingyap shisin ki pen kala ka kum ka nurok son riu nyeu pra khanda shi phau khat wei so ke Hades ke dei ka nurok aksau ke Hades ke dei ke jingyap ke Hades ke dei ke nyamra ke Hades ke dei ke dujok naga Bible jong Roman Katolik naga Bible naga ni ke berim ke bisa berim pa ke Hades ke dei ke dujok ke Hades ke dei ke Hades ke dei ke jakashong ruyap ke Hades ke dei sorry oh yes ke jakashong ruyap ke Hades ke dei ke jingyap kat kum naga bisa bathamai pat ke Hades ke dei ke perthai ke bayap ke Hades ke dei ke dujok ke Hades ke dei ke jingyap that's it so ke Hades people good him pi na ki Bible ba per la de pipule ya kane na ki Bible ba per pin lap haga Hebrew names version kadang Bible pereng berteng Hebrew names version kane kten Hades kadai ka Sheol pilai pen pulai wai pagawai gad khot haga testament ga bathamai ga bakrans pang ka Hades haga ne Hebrew names version kane kipen kala ga yaka kum ka Sheol ne Sheol ka Hades haga Hebrew names version kade ka Sheol that's it
haga Bible jong ka belarman Katolik ke hedes kedai ke nurok so kedai ke dujok kedai ke nyamra kedai ke jiap haga Bible ke si jong belang Protestan rukum tahe ke hedes kedai ke dujok kedai ke jiap kedai ke jakasong ruyap kedai ke perthai ke biap so pi penkur himapi ke hedes